sedang kini kesengi ipuson halor ka jing'i ke papen im ke jong ublay. Ni jios ngau berobor bat ni ong ru ba ublay uit yangi. Pring yang God's love is salvific. Kejing it jong blay kalong day kejing it ke ba pen im. Ni sedang kene kejing puson jongi lor kene kejing it kejong blay yangi. Tagabangi page naka gospel kat kum Yohanes kalong ke berlai. Gospel kat kum Yohanes kalong ke berlai. Pada bangi page kene ke gospel akan kalonong ikan mau ya ke jingjia bad kidon arngut kibaya keren hangne pa kita kilong ujisu bad Nicodemus ujisu bad Nicodemus ngin pule na kidkat kat sao terter dekat kat sao terter Ipet ya kene ka jing it ke papen im ke jong blay yangi. Ujisu ulong hau Nicodemus. Kumbang Moses ula kentiu ya usen renong hari kenca. Kumtaru ukon ubreu udai ban kentiu. Babaro ubanget hau unyo ke jing im bom jekut. Langin sangat suang tu. Kumbau Moses sulah kentiu yau sen renong hari kenjak kumtaru yau kun ubreu day ban kentiu. Ni kipasyong ha kaslajong ka pertei barok. Ni yo yakani ke jingit bapen im dakaba kentiu ya une usen renong. Ha ka jutang barim ha karenong ayu kitab ayu ngi sengawis pangkane kitab jingkeng kalau nong ke ba arpuai kat iwe haduk kendai about ublay ulaong how Moses namar jong kawe ke jingjia na lor jong namar jong kawe ke jingle jong ki pai Israel apa kila wan mi na ri Egypt ba ngi saya sengawis pang ke jingdon jong tau sen renong kitab jingkeng ni pulih kendiat kene benginyo ya ka connection ka lenong ke ba arpuai pulih nadu benikong ngi sasutu ke bala jia balai la peniyeng yang tau sen renong bat ke kadau ke jing trikam la peniyeng tau sen renong bengin pulih ya ka story kendiat Te habaus im arat unong kanan ubalasyong hanekep. Ulaya sengau ba u Israel ulawan na kalenti atharim. Ulaya le yaki Israel bat ulakem koi di kato kenengot naki. Israel kila shim kejing semai hautrai bat kila ong. Lada men ai da shisha ya une upai bendriu ha kikti jongi Dengin penjat ia kisnong jongki. Te utrai ura syak skor ia kejing kerpat ki Israel. Bat ula IT ya ki kanan. Ki Israel kila penjat jenduk ia ki. Bat kisnong jongki. Kumta ia ka kerteng jong kata ke jaka lakhot horma. Nalum hor. Kila mi banyat denti syaduriau basau. Da kebayai saudong kari Edom. Kumta kibriu kila sengau lengah halenti. Ki pajba kila keren persya ia utrai, bat persya ia Moses. Balai pilawan yalam yangi syane na Egypt. Ban yap hari kenja, omdan jengbam, omdan satya, bat ngila sengau jeli, ya kene kejen bam kabom sok kau. Te utrai ulapa ki sending hapdeng ki pajba bat ki lapu ya ki pajba hadu babun ba ki Israel ki layap kumta ki pajba ki layawan syau Moses bat ki laong ngi la lepom
Namar ngilakren pen yau trai, bat ia piru. Sengau bahase kerpat yau trai, ban wengno ia kipsen nangi. Kumta Moses ula kerpat na kepenta ki paipa. Utrai te ula ong ha Moses. Tau uwei usending, bat sedin ya halor uding. Kat upasya pu utang supet ya un im. Kumta Moses ula tau uwei usen jernong, bat ula sedin ya halor uding. Ladau buseng upu ya uno ubreu, utang supet ya uta usen jernong ula im. Kaktian jong utrai, yang ni le sengau ya kebau Jisu laong. Ya kebau Jisu laong hang ni. Kumbau Moses ula kentiu yau senjernong hari kenja, kumtaru yau kun ubriu day ban kentiu. Ukun ubriu hang ni Jisu uong ya lade. Ya pen kentiu yau halor uding. Mau udai usenjernong ubat mai. Ni hakani ka kitab jingkeng pangidang sudah pule. Balai la penieng yau senjernong namar ni la keren pen yau try bat ya piru. La keren pen yau try. Kila le pop. Suai kani jad khot ka basan kila ongkum noi. Balai pilawan yalam yang isane na Egypt banyap hari kenja. Omdan jin bam, omdan setia, bat ngi sengau jeli, yakane ke jin bam ke bom sok khau. Kato ke jin bam bom sok khau ba ong hang ni. Muna baken mau. Kato jin bam baki ong hang ni ka bom sok khau. Ukpu mana. So akane kila yo ayu, kila yo mana. Ya ka mana ki ong hang ni ka jin bam ka bom sok khau. Si kaju man kasengi. Ngiru apa ngiyo ya kajung bam kaju si kaju man kasengi ngingia dai nam dai. Bam ruti man kasengi ngia, bam dok seniang man kasengi ngia, bam peleng man kasengi ngia. Dikini hang ne kiyo ya ukpu na beneng. Ya ukpu na beneng. Hang ne don artli ki bangidon kam ban perkat bar puson. Hari ini uni ukpu na beneng bat usen renong. Ha kejingwan jong Jisu ban penim yangi iwei pe iwei kini berar kidai uju ubreu. Uju person. Bat uju ukun jong ublei. Jisu Kris unong penim jongi. Ni bara ngidon kam ya kejing penim. Ni barok ngidon kam ya unong penim. Ya keba Paulus ulah thok sya ki nong Roman lai arpulai. Roman lai arpulai. Barok kibriu kila lepop ba kita don kam ya Jisu Kris. Te balai don usen renong bad balai Jisu ukuran sepangil de badai ben kentiu kum ya usen renong namar barok kibriu kila lepop Roman lai arpulai. Barok kibriu kila lepop, bat kita don kam, ya Jisu Kris. Tingi barakot ni don kam, ya Jisu Kris. Nangta, Jisu susu ong, dekat bakat san. Di pai yang situ ka Yohanes, nolong ke balai, dekat kat san. Balai di ben kentiu, ya une, usen renong, ya kun ubreu. Deban kentiu babaro ubangit hau unyo ya kajing im bom jukut. Ini pai biang sia Yohanes ma, Yohanes ni puson suhalor ke tukar gospel. Deban kentiu ya ukun ubriu ya usen renong bat mai halor jong uding kenang ba baro ubangit hau unyo ya kajing im bom jukut. Dia nak bantah jungi. Banyak priang pura ya kajing ke jong blay. Bat ya kajing pen im jong ek badon kam yangi hang ni
Jisu wang ka jinget. Ngi don kam ya ka jinget. Wing don ngi jinget ya Jisu ya tu sai hangi. Ngin yo ya ka jingim bom jukut. Nyo ya ka jingim bom jukut. But had kod ka kanriu upen tikna susu uyai ban susu. Uyai ban susu. Hoot ingat ban pule lang ka tu. Hoot ublei ulai kata-kata ya ka pertei ba ula aitino ila ukun ba marwei. Ba baro ubanget ha unam yap. Hendrai unyo ka jingim bom jukut. Ke bangi singo tu hang ni. Balai ujisu ulawan. Balai ublei. Dan balai blai laiway utrinity bakut uyamenjur ba ujisu dan itu person ubaar unwan sekapertai hangni ngisgu tu ba ukwa yangi bandon yakajing im bom jukut mendang sedang haba ublai la tau yangi kibriu shem la tau yangi banyap dikumno kajing yap kalawan kajubab kedon ha kitab jing start kalong ke baar dekat ar pusau balai ke jing yap kalawan kalau pulih nak dekat ke baar pulai jong ketu kitab jing start kalong ke baar pause ublei ula thau yo breu baun omput kemut unom yap taring yap kemut ngiput tangi su tu mo bat ula thau ya hakadur jong ke jing long tenrai jong Dei kejing bisini uksud balawan ra ya kejing yap haka pertei. Bat kitu kebiya dei lok bat kilamat ya kata. Tingi sutu hang ni tak kapasai. Ublei ulah tahu yangi ban im junom. Ban im klemkut. Deu ujisu ulawan ban wan ra biang yakani ka jing im bom jukut. Bat upen tikina hangi. Kod bakat saw, loong si senten, tak kod bakat saw nukong biang nata, upen tikina biang hangi. Hoot. Sisa. Ublei ula kata-kata ya kapertei. Ba ula aitino ila ukun ba maruwei. Ba baro ubanget onom yap, hendrei unyo, ya kajing im bom jukut. Balai, namar ublei kata-kata yangi. Ini onglang kumne. Ublei kata-kata yanga. Ni onglang. Ublei kata-kata yanga. Ini onglai sin. Ublei kata-kata yanga. Hasin palai ibu iktia sedem pan ni ong. Ublei kata-kata yanga. Oh, konmen kepara ngilong tiba lait kijong ublei. Ba ublei yangi hadukat ne. Haka kitab jingken long arpuwei ni ba ublei lo ang Moses banbu betau ya kadur jong sen renong. Hang tu kibriu kipet ya udur. Kibriu ki Israel kilapet ya udur. Henrei hang ne ujisu udai ubaim, dai tang udur. Dai ujisu ubaim. Uban serin halor kading pena. Namar kata-kata yanga. Patkane kajing kau wanra biang ya kajing im bom jukut. Ya keba ni ladu nakadau kajing bisni uksud. Ibang imantan haka kitab jing start long kebaar dekat ar pusau. De komen kepara hadu katno ngilong kibala kerku kijong ublei. Ba ni kelalong kikun kijong kibapura endau jisu ulsdin halor kading pena. Kata kajing kiba pelatam keba ngimla aban sengutu. Ngi ong kajing yap kalawan nakadau jung uksui. Kumno kajinyap kalawan Paulus apostol sekirom wang kajinyap kalawan namar jong kapop. Te namar kata ngidon kam
ya u Jesu Kris. Ni don kam ya u Jesu Kris. But ni yo ya u namar u blay u i yangi kata-kata. Abang ya kapertai atau yangi iwei pa iwei. Nakatau jong kene kapop don bu na pedeng jungi don ru kiba perkat ba nyilong kinong pop nyim don hok ban net syau blay nyi sakut tangkata andrei had khot bakat nyo ngin pule ya kene kan ai jing kermen yangi kan ai jing kemen yangi kene diktin jong Jesu ublay siam lapa ya lau kun syaka pertei ban penrem yaka ngin pule biang ublay siam lapa ya lau kun syaka pertei ban penrem yaka hendrei ban long unong penim jongka ban long unong penim Telada ublay it yanga yapi le kumne. Ublay wan ban penrem. Jesu wan naki bentaki bahok ro. Wan nak bentaki bapop ban pelait luit yaki. Sebab kiba pop de mana? Baro ngingi deki nong pop. Ngila imene keciti bal ka syaki nong rom ke nong balai dekat arpulai. Barok ngilong ki nong pop. Pan ngidon kam ya u Jesu Kris. Dan ngidon kam ya u nong penim. Dai nak kene kadau ngiwan ngilej barabor syau. Di Jesu wan ban penrem. Di kene kedai kawai kaban pen sengo sengan yangi. U Jesu ulang kaktin baim ke jong blay. Pat kene kedai keba kene kaktin baim ke jong blay ka keren hangi. Dekat kat pra yau tahu banget hau kun en bisyar. Ya u kenja u banget lalak penrem lupa. Namar sem langit hau kun bamarway jong blay. Kata kejing bisyar kat bakat kendai ke jubab. Kata kejing bisyar kalong kumne. Kajing syai kelawan hak kepertai. Anda kibriu ki kam ya kajing dum ban ya kajing syai. Namar ba ki lale ya ki kam sniu. Ni kene kede yangi ngile kumne denom de. Jesu ulawan ngilayo baptisma ngila pla kajing ya jungi hau Jesu Henry ngidang ha kajing dum. Ngidang ha kajing dum. Kibriu ki kam ya kajing dum ban ya kajing syai. Di kajing kot yang kalong ban ken mau. Ublay ula yanga. Kata. Ba uwan ban yap nak benta jonga. Tak tahu ni satu ula IT no ia kun ba marwe. IT nyitip kajing IT hakabakut ujisu ula syak penyap. Kajing syak penyap ru kaba syirkai. To ngin yalet sya kajing syai. Ngin yalet sya kajing syai. Banginom sak ha kajing dum. Nginom dei ban long kum kita kiba la tho u Yohanes ma gal nong kabanikong. Ba kibriu kim tre e kajing syai, ndrei ki yaine ha kajing dum. Jar ubale ikam sniu isi ya kajing syai bat wan sya kajing syai namar kwa ba entat ikam sniu jong u. Di ladang ngilong kibri kibale sniu ngilong tik kumne. Mo ngilong tik kumne. Dendrei ngi wan syau Jesu ban ngi kwa ban bread no ya kene kajing sniu. Don kanongut na pedeng jongi bangi kwa ban syong dum. Jia ayu yangi lada don kasngi. Kadon kamit barabor. Tangkat nongin sayap. Mar ngi don kam ya kasngi. Ngi don kam ru ya kamit. Bangi tiak jat thai. Bangi pentamai biang ya kabor. Ki biang lasai andalami kasngi. Ngi don kam ya u Jesu. Klem u Jesu ngin sayap. Tadi ngine sa ha kajing dum
ngin yap. Ngin yap. Baru syaitan ubisni yangi bangin im. Nak takadau upen lek pop yangi. Kawai ka jing sisya kalong kani. Hato uksuit upen lek pop yangi. Atau bukan bohong uksuit pen lek pop yangi. Upen kenriang ya kejingmut jing perkat jongi. Nang ta ngingis ngaudai ya kejing batai jongu nang ta ngilek ya kapop. Dai mangi balek pop. Mau usupeni kane hangne kadon. Dengi pada ngi bang. Ngi bang. Kum kaim ka ibang ban bam ya tu usok. Ngiru ngi ibang ya usok. Tuan we breu uba layap tomba ulah kiim biang nakadau jong ke aksiden kapor ba ulayap layalam ya ta we angel. Te une ubreu ula ong haune angel nomar bo angel ula keli syano ngan yalam sabeneng ne sadujok te une ubreu ula ong sapang ka beneng ngala jo sngo barabor ba kilong ki ba kemen ki arwai ki pej barabor khamat jung blei tere sadujok 4 judon baba tai bha te ula ong yalam ningkong yanga sadujok la yalam ya sadujok ti nomar ba ki nong hikai niam hapo balang ki abatai ba dujok don ha bible tho mo ta don ha dujok ka ding ka don nang ta ki kenyang ding ki sam long ba na kamet bat kejing pang ka pasir kei te uang yalam yang asu dujok ngakwa bani i dalaki jong ki khamat yalam sa dujok ndala poi hangta mau ubatai ba kata jing le chudujok kolong ti kumasyong haka lift syati syapok ndala pli ka jing kang lapet barakot ki yasat barakot ki yabam ki khawai om don uta uksuj ulusifer uba itring ba itim ba iting uni ubre wong de kilathok om don du kata ka ding om dondu kata kajing yu i basir kaya utau Lucifer orang ba jang kiksui. Wong te la thok. Wong to. Kat ne jing sutenat ngan sawan biang tambah yalam syuayenga sabeneng aku aban i saya ka beneng. Re i sabeneng ki breu hang tai badan ki angel ki sudem kho siu ki duai ki yarwo ki ruai pat kum ta be om don jing pher haru jok de don jing pher teng teng shat teng teng bam teng teng le kane teng teng le katai ya ha beneng bre tang kum ta be de ban pej be tang ya u blei apa ki ruai wong kane te boring tang kham su bang ban le chathi ta kwa bam dot siar ta kwa di di ta kwa di sha di kwa di coffee di ong kham la ha du jok ong ya lam piang yang a du jok apa ban lek sadujok kham subang lelek sadujok lapoi biang hadujok kadon kading diberi ubudan hang tu kiba itrim bat kiba sirkei bat kiba ismit bat don Lucifer kadur basisa kalapa te unu breu ulah kele Lucifer kumno por bangawan ning kong kamlong kumne matabat kalong kumne uang man mentu bawan ning kong ding isu advertise te yapi wang isu advertise te kene ka buat jong uksut yanga bat yapi u advertise yangi hak takur kom bangi ngop andangi langop ngin om like dan reu jisu uan ban pelat im yangi ban ai yangi ya kene kejing im bom jukut nak kata-kata ulaong hang ni ublei u i kata-kata ya kapertei padula ai tino ya ukun ba marwei yangi ki kapor bangi dangrit ni samla bat rangba aru ki para senrang ki ong berbor kumne lada pilong senrang orang kena ma akan ma orang isong kelas 4 lada pidei senrang sim une
di duma ma berpeni jinglong senrang sim une di ong te ban ong lada mem di mede ban lej paki kentei te habdi ong boleh pun siapa lej paki kentei ngidi senrang ye kwa ban ya tenat para senrang te habdi telah adi la kerni habdi sidi kajuru de kiat ne de keno kam seni uru kumta kene ketika buat jong uksui tu jisu wan ban pelaj yangi wan ban pelaj yangi te kad kad kebar puik ong dengan peteng biang uta ubale ia kepa sisya unwan sa kejing sai ya bangi le chau jisu nyinyo ia kene ka bor ban le ia kepa sisya ban le sa kejing sai kenang ba kejing sai kan du pen pau ya ki kam jong u ba ulale dak kepa ko ngu ya ubale dan mata kadon sawi ka ketien bangi don kam ban bu jing mut ko ngu ya ubale Ubelai ukat yang apa dia pi man ka kelip mat bangin net pai sa kejing sai belit pai sa kejing it jong u yangi ngila ban le ya kita kikam da ke bangi ko ngu dangi don ya kejing ko ngu ngin salong kan salong ke pasuk yangi ban le ya kata dikumno ngin le ya kani ban yo mat si sai kene kejing it ke jong ubelai kumno ngin le kejing im jongi paman ka singi ban le ya kapa sisya bat ngin long kita ki balik sa kejing sai ngin wat susu ekene ke jubab jong kata dak bangin le sa kasiti banikong yo Paulus saki Tesalonika nong kapasan siti saki Tesalonika la nong kapasan hang ne in sa siam hang tu la pila lap nang ngan pule manga pinang wat ni kiba im mensngi ni dai ban le tibreu da kapa pong ya ke jinget bat ke jingit kum ke jenda sadem tekene gede kapa Paulus uang yangi ba ngin pong ya ke jinget bat ya ke jingit kum ke jenda sadem te ke jinget ngilong mene ban nget ni dan kam ya ke jinget ni yo ya kene ke jinget long ba jong ke jing yalap bat nginang ru kumno ban nget ha kata karukom bat ngisatip ya kajing i kajung blai haba layalap hangi kene gede ngapule nak dekat ke bapra nak dekat ke bapra siti benikong syaki Tesalonika nong ke pesan ngin pule kitu ke dekat ke bapra ngi kiba im mensngi ngidai ban let tibreu da ke bapong ya kajing nget bat kajing i kum kajenda sadem bat ya kajing kermen ban laj im kum kajenda kle tengin sengek suatu tengin ngipet ya ke pisngap engap pipet arta dikatu puson ya kajing mut bajliu jong kene kajing hikai jong Paulus apostol ngi kipa immens ngi dei ban le tibreu takapa pong ya kajing nget bat kajing i kum kajenda sadem nangta bat ya kajing kermen ban laj im kum ke jenda kle pusoni kene latangim don ya kane kam don jing mut yangi latangim don ya kane kamut ngim kan sawan hangi kane ke jing perkat kamentoi ayu yanga ban im kamentoi ayu yanga ban im dilatangim don jing kermen ban laj im kamentoi ayu yanga ngin ngisas don kene ke jing sngau muntoi ayu ban lej jinga seng muntoi ayu ban lej mas muntoi ayu ban duai de ngidi ban don ya kane ke jin dakle ke jing kermen pada ka sadam tungi ngidi ban don ke jing nget bat ke jing e kini lai tili ngidon kam kini lai tili ke jing ngidon kam ban ngiken mau Paulus sakasti saki nang Korin kalau ke bakhan lai ba ubatai sapang kajing kam don kam jong kajing it kajing kam don kam jong ka jing it langi don kajing yet wang bala ban pen ki wat ya ya ulum hari ngam don jing it kaman toy dikumta apa dang hang ni don lightly kajing yet kajing it ber kajing kermen kini lightly kilong ki mau bersiu jing pen im nak penta
kajungi. Dei nak kena kadau Paulus unai wong ngi kiba im mensengi ngi dei ban le tibriu. Bat kumno ngi le tibriu batai hang ne ikini lai teli kimat. Dak ba phong ya kajinget bat kajing kum kajendai sedem. Bat ya kajing kermen ban lat im kum kajendak kle. Nangta sakene ka we kaban pen wan ra yangi ban sengu jan susu ya kene kajing kajung blay yangi kene ka dekat ke bakandai yang kumno ngi pule lang kam ya kene halade ublay siam lamang yangi na kabanta kajing bitar Henry ban yo jing pen im dau try jungi u Jesu Christ dan peteng basipau ulai yap na kabanta jungi ba mangi baro ngin langi pej mat nengi yo tia ngin dup im lang bat u te kumta toya pentingan paralog bat toya te iwe kumba pila jule te kini kinong Thessalonika ki jule kumne te ke bangi ni de ban kenmau susu hang ne de khat pa khandai o blei siam lamang yangi na ka banta ka jing bitar Henry ban yo jing penim do try jingi Jesu Christ te na kene ka dau dei ban pen yang ya usen renong uba im dei uto uba la su tau ha kitab jing ken re usen renong uba im ba ni barok ni kiba pet sau ngin sayo ya ka jing im bom jukut te abangi don ya kane hakmat jungi tingi de ben le paramangi ke bangi de ben le ka dekhot ke bakhat we paramangi ngini ben le kumno ni damdei tang manga upan yo ya kane ke jing penim re ngi baro ki kun jung blei ngi de ben yo jing penim lang tingi ben le kumno to ya pentingan paralog ni ya pentingan paralog Namar balai ngilayo ya kene ka jing im na Jesu na ublei ngilayo ya kene ka jing dan ni onga tingi di pen ailem ya kane syaki we ru omdei tang para Kristan ki we bomdei Kristan ru ni don kam ban ya tu lem ya kane ka kubor ublei u yangi hadu kata-kata ni ngitip syapang kene ka jinget ni tip sepang kene ke jing kermen, ni tip sepang kene ke jing leng bai jong no, mangi, ni don Jesu menta, ngim don Jesu, uba im, ya uba ngilak ban lagi kemat jongi, uba ki, uba yaj, uba keren mangi. Di don mano, pule dekat bakat Kinsa sutu bisa tip don mano. Ngi kerpa dia pi ko para benget to burom ya kito ki batrei hapedeng jong pi ya kito ki ba utrai ulajid ban yalam bat ban sneng kentu ya pi de mano kita nak tajongi ni don hadin jingap Jesu nengkong don mano ki apostol ta ki don kito ki bishop nyong ru ki senran jong ki apostol ki lengdok te mentaru ni don kita kiju haduk mentah ki bishop bat ki lengdo kini kita trei hapedeng jungi ya ki ba utrai ulajid ban yalam ban sneng ban kentu de ngidei ban burom ya ki ndai ngilayo ngilatip Jesu ngilayo yo Jesu ngilayo ya ke jinget ngilayo ban nang ban kermen ban yau blei ban yo mat ya ke jing jo ha ke jing im jungi ya kini ki bawan ra ya kane ni dei ban burom menai dekat berkadue ni pentingan paralog para mangi nanta kababut ban burom ya kitu ki bela ai yangi ya kane ke jinget ke jingkermen ber ke jing susu nak menta juki ngi de ben lek kumno nyokor ya ki dah ke jing ke bakrau namar kakam jongki de namar kane katau apa yang keren sepang kejing jong play ni keren tamu tang yalade yangi rengi di ban ken mauru yakini ki bayat yalap ki pasneng pe ken tu yangi sepang kata kejing ke jong play ngi di ban le ayu nak banta jong ki nyokor yaki da kejing ke bakrau ke babut im suk im sign para mapi im suk
im sign. Kani ketika miong apareng ka praktikal. Entang yang layak tip ya kajing i kajung belai yang i. Te ngi paramangi ngi de benle ya kane ban im suk im sign. Ningkong si ying si sem. Si kurim, si kmi, si kpa, si kun, si henmen, si para, si balang, si para senong para tau. Kane ngide ban im suk, im sign para mapi. Bat dah kepangile ya kane nyalap ru sya kapertei ya kajing i kajung blai dah kepangi im kumne. Kumno ki Kristan ki banikong kelayalap. Om dei dah kepa yeng ban nyalap ha yeng mane ha kino ki wepat ki jaka henrei la itu yaki pisia mikanya ka kamjong ki apostol ki briu ki labut yaki namar kajing i jongki para maki kata kepa kring yaki ni menta ni keli yelade kajing ya i jongi para Kristan tang para Kristan sua naipat ong bat kiwe tang para Kristan kumsi yang sistem hato kata ka kring na em ya kiwe banwan sangi syau jisu ka kring na em kata ka jingkili taban kili la deru hato ka jing ijonga ya kiwe ya ki bahi hasem ya ki nong syun mo jisu la hikaya ngi ban ya ki nong syun hato ngi na em ya ki nong syun de ke bangi di ben le mentah le ekene ke ba khat sao wong kumno ni kentu ya pi ban sneng ya ki ba le mon ni ban le kumno ban sneng ya ki ba le mon pen slur ya ki ba tlor men sim ken pam ya ki ba tlot to ya sha ya baro ni kai ba krau jong Paulus apostol dan ngile ya kine ki jing hikai ngin long sisa ki Kristan di bab yang ba ya kaba ni kelalong kum ka ngap bat kamakanet ban kring otomatik ya ki wepat ki bompat itu ya jisu nang tak ki pangi de ben le ya tu bang ong mantan ba khatsan kong kumno kimi ba enom don mano balek kiliang ya kapa sniu dah kapa sniu ni pedengi le kumno nekong haying ladang sakren si kentin ngan penpai si pau kentin denum dei tengi praktis ya ka ek bathok ha bible ni praktis na em ya ka ek kepala hikaya ngi em dikumno ki we kin wan sengi kumno ki we kin yo mat ya ka jing e ka jong ble ka jing im jong ki kalong ka pa te ngi hapan kala ka pamut nakane hakane ka land Ayan ki South Post ngi ke pasadang na do kat praterik Februari ni deban kan kala ka pamut ni deban le ya kane ban omle keliang ya ka pasniu de ka pasniu de kiring men le kumno wat barabor ya ka jing bha parlok wat barabor ya ka jing bha parlok bat na ka banta kata ya ka jing bhalang baro kapalang ru kabur hikai berbuat kene nak kementai jing bhalang baro ngide bandon ya kene ka jing bha parlok hasnong hatau ha ka imlang ka salang ngidon om de tang Kristan ngidon kiwe ru bomlong Kristan te ngide banlong ya kene bedon ni kene jing long ka jing bha parlok ngide banwan nang ta bangin yo jing klan ngide ban sat kemen barabor wat ju pep ban duai wat ju pep ban duai to jing kren spang jing duai kan sawan la ka jong to aingu yau blai haki aka baro kane kalong kamon u blai na ka banta jung pi hau Yesus Kris la dangi long kumne e ka ba u Paulus u tho sakine ki nong Tesalonika te ngin salong ki ba dap jing e ngin salong ki ba la don lupa katu keba don kajing tho kajing im bom jukut nak kebentah jong pi ni barakhat ranga kili pi it em yo blay barakhat ngin ong ni it yo blay denum dei don mano bom it yo blay
barak khot ngi jau blei kajing khot syuk Paulus apostol sekini nang Thessalonika mantapat kasih ti ke baar syaki kalau nang kebanikong hi ladang ngi jau blei ngi de ban long pat ki ba lakloi ban syak sitom na kebentai jong u ngi de ban long ki ba kloi ban syak sitom na kebentai jong u asiti ke baar sekiti Thessalonika nang kebanikong Paulus Silvanus pada Timotius sa kabalang ki Thessalonika ki balong ki jong blei ukpa utrai Yesus Kristus kajing bat kajing suk ya pi na blei ukpa ba na utrai Yesus Kristus kene ke derkom ka style kom ai ku blei jong Paulus mo seki Kristan proper kalong kepada bangan bangin aingu ya blei kelemput na kebentai jong pi ko para bangit namar kajinge jong pi kanang roy irat bat kajinge mar kiliang kanang san deni kong istang nang ta kajinge mar kiliang kan nang san ban ka ne kasuk hapor bangi dang ki samla kasuk paban denam de ma ni long kumi long pa por bai dang ke samla ban ngising suk ba kawan hi denam de ada yang ong ya pi katu kamte kajing katu kadeka jing sngeu ngasngeu kamdeka jing endangilah kam kiu karta ngisngeu tu katu kamdeka jing ngisngeu hakatu kapor diri ustad ki batai kumne japang kajing kawan nakamon jongi ngimon ban indangi lahe ngilasan ngilarang ba ngimon ban ngiki kimiki pa badon ki kun teng wat ki kun la jong ru ngisngeu jenjar ban denam day kikimi hang ne badon pa denam day balai na kajing le jong ki na kajing le jong ki kane kapan perkat yanga let's say ya piru ka kajing kikimi kikpa na kadau jong kajing kisha kangan ru kisha sitom ru na kadau jong kajing Henry lada ukun nekakun kile dakat kile runar kile sajla pasat hadu kata-kata wat hadu ban penlong yangi ban isi ya ikun la jong ban mi ong balei ngakha kum ya une ya kan nikakun denom dena pat siam bung pat siam tai nak ban sutu ya kata ada kejing jongi ki breu kejing jong blei kamlong kumta kejing jong blei yangi kamlong kumta nak takadau kitab Ezekiel long khat prabat lai pulai ni siam hang tu menin la pule kabakat pra kat arpuei terter ko blei kwa yano ban yap hakapop hang tu kejimut hang tu ublei kwa yano ban yap hakapop nyipat ngiong kumno la tawing dan kum utau khu ngiong kamsuk ba uyap denom de ya utenga ubawan di buaj man kasngi bat wan pendik man kasngi ngiong kamsuk ba uyap no ngan immarwe lane ya katenga ba sniu ru utenga ong kumju suk pakai yap berublei yangi ong kumta deina kene kadau ngaku aban ya wer ya pi bangin pensyong nong rim ya kajing jongi nengkong ha ublei unom ino yanga lano langa lepop kapakrau katno noru ublei undang map lada nga pan map bun na pedeng jungi kum kipriu
Wat lada kitu ki balak sniu ki balak beng ki pakren kho ki pathat buram yangi ki wan pan map kalong kapa yangi hadu kata-kata ban map yaki. Wat kajing jongi ru imat kah terkhong no pi ki bala syong kuriam ba syong hang ni. Lada utengah bat ka tengah jong pi ki set kelai pi bat ki lek no syawai pat pat hadin wan pan map. Atau kalong ka basuk na ya pi ban map. Lada imei ipa ya pi. Isempat ya pi. Ihala ya pi. Kren lai pujat ya pi. Hakmat jong ki pararlok jong pi. Hato pin map. Hiduan katu kamen simbut ong ban map ya imei ipa. Ikun ki ong. Ningkong. Kami kepa ayu. Hat buram yala ki kun khmat ki beriu ta dakata ka jing sngo ki don ya kamen sim bom map ya imei ipa reu blei yangi umlong re kumta kat no sin pej menengi i ha kitab jingkhen kila kren persya kila nyum persya ya blei gitu ki Israel reu blei udang isnei yaki uphathau ya upseng renong bakin pej, bakin dup im. Tenamar kata, haba ngilong kinong but jong Jisu. Ya kinong but jong Jisu lakot Kristan. Lakot Kristan. Ningkong apa orang sedang jong kejinglong Kristan. Om siam lakot yaki Kristan. Ha kitab jong kikam jong ki apostol ngi siam bola thok kinong but ya kalenti. Kinong but ya kalenti ditang hadin ha Antiok kalau nong kabak hadway kam ya apostol ngi sem bra thong tu bade hangta bala khot yaki Kristan tingilong kinong but jong kalenti ukris berke kata kalenti ke jong ukris kalau kum no kata kalenti jong ukris kalenti jong kajing sya sitom kalenti jong kajing sya sitom ni menta ngin yo ya kane ka jing bat ya kane ka jing bom jukut dah ka pangi syak sitom nengkong paramangi ngi di bendon ya kane ka jing ya mar keliang ka jing ya mar keliang ladangim don ya kane kumba ong ya anis apostol ka sti jong kaban sti ban kong jong kumno ngi ong bangi ya ublei ubang ngimla ban yu habai yalau para upang ngila ban ngimla ban te nak takadaw hang ne Paulus apostol weri ukot yangi bangin ya mar keliang kene kecing mar keliang kan yarap yangi bangin yo het yo so jong kecing bom jukut nang ta ketu ke dekot ke pasau pilih kumno adu ba hapedeng ki balang ublei ni sngau don burom ya pi na kapanta ki jinget pat ke jing yai ne jong pi hapdeng ki jing la ben pat ki jing jinjar pa pi la sya banlong Kristan ru kamlong ka basuk te ke jing yai ne ngi de bandon wat la hapdeng ki jing la ben ni mentaru ngi don bun ki jing la ben de don kam tang yang i wei pe wei bangin pet mat bangilong tang ka wei ki jing long Kristan kejinglong bayai ne kejinglong bayai mar keliang kejinglong ban kibabha meneng le iru ban siu keliang ya kapasniu ta kapasniu kejinga bha perlok banginom pep banduai te nyini omat ya kijing nikong wat mentaru bom padon ki wei ki pale benyengi wat haying hasem ru ngidon pat ngimat bun ki jing don mana-mana pereng jupi atrai don ni kena barit bom don jing ha ke jing barakhoi ni don la ki jong ki jing baper se jing pang ke par su song sa kamet jing le sim do wai ru om yarap tar ku de ke jing ke jing bom yang su thu jing mut ke jing bom ya suk si men si para ke jing yak ni kendau ni handir kasih don pakai jing kini kendau mo, orang jiwa jika ngiru don jing kini kendau si henman si para,
kajing ya thok dulir thok, kajing ya thadrong si kurim, si henmen, si para, pokum ta terter. Kini urkidi kiwe kicing Jadi pan job yakine dah kajing bah. Bad dah kepangila pan syak yakine te ngin sa job. Barkum no ngin job yakine kicing barok. Ya kajing telot jengi barok. Ni hap si hap kapop kuwe kicing telot kepada krawek jengi hap si hap kajing duna. Bikum no ngin la yakane siti skinong rom. Kalau kepa pra dekat kepa lai punyau uang kumne tok kumne. Ha kine ki baro ngi job tiau dauta ubala it yangi. Tingi don kat une ublai uba it. Ni don makana ki jinge ngim siap ting. Kum ki Kristan ngim siap ting satia. Ngan job ya kane ke jinge. Ni job tiau dauta uba it yangi. Mari ngi don yo ublai uba it yangi te ngin job tiau. Ngin job tiau. Ngin job tiau. Mentah balai pat ngin it yau balai. Sam ke bakat pra. Nga it yame ko try ko jing klan jonga. Mau siang jonga. Kakut jonga. Unong pelat jonga. Ublay jonga ulang umau long jonga. Haba ngalet bandri. Kasti jonga. Unong penim baklan bor jonga. Kakut bas kem jonga. Kat iwe bat ar. Balai ngin i jau balai. Namar jong kine. We ar lai sau san riu nyau pra. Namar pra teli ki. Dengan jari kita ki. Balai ngin i jau balai ngin i yame ko try. Banikong. Ujing klan jonga. Baar. Mau siang jonga. Balai. Kakut jonga. Basau. Nong pelat jonga. Basan. Ublay ulong umau long jonga hau bang alej bandri nangta kasti jonga unong penim baklan bor jonga nangta rasakawe kakut baskem jonga balengi i jau blay nomor ublay ule yang akumne balengi ben i jau blay nglaban kili te tatangim dan jubab kene kede ke jing jubab sam khatra dekat iwe bat ar Desa pule biang dalade porbalat haduk bakut jong katu kalenong. Haduk bakut jong ka dekat ke balaipo. Iwe haduk laipo sapule. Iwe haduk laipo. De belengi de ben i jau bule ngapule ka dekat ke balaipo ke ong kumne. Dekat ba arab kundai. Da ka bor jong me ngalak ban thom yakinong syun babun. Lem baru bule ngalak ban kenti yakano ka kendra. Dan arteli ki dekat Lada pi bu halade kane bat kawe ka siti jong pulus ki Filipi kalong ke bas south khot khat lai ngai lade nadu kelas 7 hadu menta kini kidang ai men sim bor yanga abangi don hap jing plot ke jing duna patibangi kre ban le yakano ka kam dakini arteli pin sa yo jing klan kabor ki khmat ki basai ta kabor jong me ngala ban thom nya ki nang syun babun ngala ban ongru da kabor jong me ngala ban thom nya ki ne ki pop da kabor jong me ngala ban job yakini ki jing ha ki jing im jonga siti se Filipi kala nong ba sao khat lai hang tu pre don da kumui pat kar kom tho hang tu jong Paulus ngala ya ki baro hauta ubasan bor yanga dekene ke stream bakane ka sam khat pra dekat arpu khandai mo ngala ya ki baro hauta ubasan bor yanga hangne haka sam bare da ka bor jongme ngala ban thom ya kinong syun babun lem baru blai ngala ban kenti ya kano ka kendro mut haba ngadon ya blai bat nga Om don pop bangam la ban inok no. Om don jing bangam la ban job. Nomor om day manga uba job. Mana uba job? Uplay uba don hanga. Bad balai kalong kumta nomor une ublay. U yanga hadu kata.
Ya roi try. Ya roi try. Te ngis ngau kemen ngis ngau dap cingkerku pengidon kum ya une ublei. Ngis ngau kemen haba kumta. Kajing i keba krawe jong Jisu yangi. Nga kwa ban pule ya kawai keba ngi ong true letter of Jesus Christ. Ya keba Jisu hi dalade ubatai ya kane. Dase kane ka ayom len ka ya hab bangan pule ya kane ka shiti. Ngan politik ya kane ya kebala tho. Shiti ba shisha jong nong penim jongi Jisu Christ. Kajing penkentang ya kejin jau senam ibu utrai jongi ula play halenti syakalbari. Kane kede ke siti jong kajing tu Jisu para shem ha kaying mane Holy Sepulchre of our Lord Jesus Christ ha Jerusalem. Ya kabalari bha ha ka senduk rupa da ukpa bukut bat ki patsha senrang bat kentai jong kajinget Kristan. Laingut ki beriu. Ka Elizabeth kasim jong ka Hungary rengkat ka Matilda bukut bat ka Bridget bukut. Laingut ki riu ki kentai ki longkumi Elizabeth, Matilda, bat Bridget. Sengap kuno Jisu ula pau yelade haki bat ula keren. Kini ki lale ayu bosa keren. Haba kila kwa ban tip. Hadu kano Jisu Kris ula syak sitom. Kila duai sidhem ban penlong jing duai bakerpang. Bat hadin kani utrai Jisu Kris ula pau bat ula keren haki kumne harum. Kini ki jing keren. Ukren dengan pulih tangkawai ke paragraf tentang saai ya kawai pat ke bakam don kam. Ngalawan hiar na beneng seperti bantu penkela ke bamut ya pi. Haki por mendai ki beriu ki lalong ki basit rem bat ki bariu blei bat ki layok kek kerhai ya uso jong ka kendau. Mentapat ki long mar Hongpong. Di kidon cikijing ya tu jong kijing ya kajia persak ya kan niam jonga kitu ki beriu ki bakwa ya kajia persak ya kan niam jonga bat ki bakren penjak burom ya kan ke siti kentang kin sasya ino hanga. Diladangi keren persak ya kan niam Jisu ngin sasya ino hau. Ngta ulo ong kumne ngan yatu ya kan ke ba Jisu ukren capang ke jing sak sitom jongu. Ula ong kumne hakini kilangut kilong keme. Totip baki sipai king atiar kiladon sispa san pungut. Itu kibabut nadien jonga haba ngala syak te kilong arpulaingut. Kirang ba sipai baai hukum kiladon prapulaingut. Kijing syak kura haka klik kilong sispa san pausin. Haka kepok jonga sispa prasin. Kijing syak kenjat haki terpeng jonga kilong prapausin. Lapatan yanga da kepatek da kitelai na usnyu jonga arpusau sin. Kejing syak bentiu haka kemat jonga sispa prapusin. Ngala syak syok haka met jonga ndriu hajar, ndriu spa, ndriu pun ndriu sin. Ngala syak tit haka klik sispa sipausin. Ngala syak kenyat jubor pat haka por kat arbeje lapin yeng yanga da kabatan na usnyu. La syak dung da ki syak pat syak pajut na ki nyumo ar pulai sin. Kijing mong haka klik ar pauteli. Ki syak na ki tu ki pen pong haka klik jong Jisu wang hang ne nyau pu ar teli ki badung. Kijing dung jong ki syak haka klik ki long barok sispa sipau. Ki syak ki bangam jeliu haka klik ki long lai teli ngam kam jeliu. Hadien kane ngala syak sempat bat lapen riam yanga kum usim. Kijing mong hakamet barok kilong si hajar teli. Kisipai ki balayalam yanga sekalbari kiladon ndriu spa frangut. Kito ki pet yanga kidon laingut. Pat kito ki keren ben yanga kidon si hajar frangut. Kijin jau senam ki ngala play kilong arpu prahajar sauspa laipo. Let's see pimlak man ken mau lut bor akhoi ngakwa ban ken mau tang kene kuwe kan number arpu prahajar lak ban thoru arpu prahajar sauspa laipo senjau ka senam ka bau Jisu ula play ban pen im yanga yapi arpu prahajar sauspa laipo senjau.
ti hadu kat ne ujisu uid yangi. Uid yangi. Kles ngau kita ki number. Tetapi kuak ngan sa pension dur ya pi ngan sa pak ya pi. Ngan sa ai ya pi. Bahapor wa pi puson hamtam hakane kapor. Pat man kasing ka jing im jong pi. Man sungu ya kane ka jing sya sitom ku jing jisu ka pa hadu kane ka ane. Pi ngatharai pi pat jos ngau hang no honor ba tu yakine. Ngasin benikong ngatharai pi jos ngau yakane. Dekadau la pi don kam sa sim yakane ngan sa pension dur ya pi sa ai ya pi sa pule puson yakane hadu katni ujisu yanga. Ka kitab jing pen pau kalong ko ba san kot pra dakas nam jong me melasiu spa nakabanta ublei yaki breu naman ka jaj ka kenja haman ka ketin ka tlit ki jaj ben riu hasat plak ka perthei. Dakas nam jong me melasiu spa nakabanta ublei yaki breu naman ka jaj ka kenja bat naman ka ketin ka tlit.